لورگه کمالا پاریزرین کوبانی و بشداربونا 11 چالکوانان ورکشوپک هات وکرن دبن ناوه دادا و گوهز. اف ورکشوپا و سه روژا بردوام بکه. دروژا یکمی دا و چالکوان فیری گرینگی دادا و گوهز و مرجنوه ببن. الانتقالية المجانية بلكي انها مرحلة نهضة ام بهيفينا فايدة كشخصي برا الخابكن ومرحلة كورجي ام كون بن فايدة كالولاتي خابكن لاني عدالة انتقالية وملت درخ فرلغية ودرخ واقع كي بري تشاترج بر استبدادك والولاتي ما تشابوي. روژا دویمی و فیری شیوه بلافکرنا چاندا دادا و گوهز و چاوا دکاربن مافی هاتی بن پیکرن و گرینن. عدالة الانتقالية شتو مرحلة كده حرب أزمات وحروب شيبن كي تحويل مرحلة كده بيجي استبداد نقلة ديمقراطية بيها كيشتو المجتمع تأهيل بكير وحتى وآثار في خرابة في دموري مسح بكير رحات المجتمع بقى طبيعة الحال. روژا سیمین فیر دبن لسر چاوا جواک جروشا دکتاتوری درباسی روشا دموکراتی دبن او جی گاوا دادگاه نه لسر بنگه کی سیاسی وبن و مسوگر کرنا مافی کسان هبن. دادا و گوهز گرینگ دروشن آورته دا وک روشا سوری که تواهی زاگون را دواستن و چاندا جواک دبه چاندا کلشگری. جیهان علی برنامه آرک کوبانی.